que habrán de circular por todo el territorio civilizado. Los yacimientos de Asturias y Lusitania están casi agotados. Aluviones existentes en la terraza del río Lor, en Galicia, nos anuncian este preciado metal por muchos lugares de su cuenca. Podríamos utilizar el mismo procedimiento con el que se abatieron estas montañas, y las de Fuco Grande y Fuco Chico en la Valduerna. Será preciso hacer galerías de prospección en los parajes de Toca, Toribio y Millares. Allí aparecen esquistos cristalinos, con venillas, en algunos afloramientos. Tú, Cayus, vas a calcular el caudal de ríos, arroyos y manantiales en un radio de 10 kilómetros. Determinarás las levadas, túneles y los acueductos que sean necesarios para salvar los desniveles. Reconducidas las aguas, derrumbarán estas montañas, con el trabajo de los esclavos y el auxilio de los dioses. El resultado final ha de ser tal que este. Tú, Anicios, serás el responsable de hacer las galerías de prospección en 3 meses. Este es tu modelo. ¿De cuántos hombres sanos dispones? Hay excedentes en las explotaciones de los cáscaros y telenos. Con los procedentes de 3 minas de Lusitania, podría poner a pie de obra a 8.000. ¿Cómo los alimentarás? Con castañas, cereales y animales salvajes. Utilizando los procesos experimentados en las médulas, el courel merece la atención de los buscadores del más codiciado de los minerales. A su explotación contribuirá la bondad de su clima, mitigando así la penosa vida de los mineros, esclavos o requisados de los propios nativos. Máximo, este nativo nos puede orientar. Tú conoces el medio. Dinos dónde hay oro. Y señálanos manantiales con caudal abundante. ¿Es esto lo que buscáis? Tu orientación es correcta. Si podemos salvar desniveles, será una gran aportación. Lo pondré en conocimiento del cónsul Valerio. Aquí abrevan los animales cautivos de todo el entorno. ¿A dónde nos dirigimos? A un lugar de dioses. ¡Hija!
¿Esto es el mineral que tanto apreciáis? Es hierro. No interesa. Buscamos cómo. Esta derivación está ultimada. Su origen dista 6.000 pies. Respetable señor de tanta belleza, ¿de dónde venís? De buscar leña y recoger víveres. ¿Cultiváis vides? Algunos. No hay brazos. Que el dios Baco nos ayude a convencer a Roma de la posibilidad de producir el animoso vino. No hay predios adecuados. Estas escabrosas laderas solo son propicias para la erosión y albergue de reptiles. Así como desmoronamos montes para el acopio de oro, edificaremos estas laderas transformando esta ribera en miles de diminutas fincas con socalcos parecidos a este bancal natural que servirá de modelo. Soldado de Roma, el resplandor de tu armadura ha incendiado mi ser. Yo fui quien ordenó a la niña que te entregase las flores en nombre de nuestro grupo. Cuando las aproximaste a tu corazón, supe que tu pecho endurecido, encajado en la lórica, podría ser permeable a la ternura y habilitado para amar. Sí. En nuestra tribu, los hombres han muerto de una enfermedad que corta la respiración. Nuestros pequeños no tienen quien les enseñe a cazar y recolectar los productos del bosque, a veces hostil. Nosotras, las hembras, nos hemos fijado en ti. Sé que vuestra cultura es de un hombre, una mujer. Mas no habría inconveniente en ese capítulo. Mi padre es dichoso solo con pensar que un día te podrías hermanar con nosotros. Le preguntaré a las estrellas cuál es tu...
Sí. Hola.
Moi boas tardes, Lucus Augusti. Imos a comenzar este acto do natalicio de Lucus Augusti escoitando o seu himno, o Calendis, composto por José María Núñez Pérez, Quintus Cervidus Scaevola para nosos románs, e que será interpretado polo Orfeón Xoán Montes e a coral Ecos do Miño. Estarán dirixidos por Pablo Rico Echegaray. Calendis arte lucus fulgida septima gemina legio, progressi via latea manis itineribus, onde metere veritate arbitra creolime transi portamine infima prelata intramurus constitues. In Galia divisa ventiam, hermana militia cattiva, vitere frusi terra e mare, Roma e hostile lectus est. Bacanalia meritissime, erumitra reverentia, omnibus tibum e votum, mismanum que salvame. Venturia! In Galia divisa ventiam, hermana militia cattiva, vitere frusi terra e mare, Roma e hostile lectus est. Bacanalia meritissime, erumitra reverentia, omnibus tibum e votum, ardeluctus salvame. Venturia! Tolentis arde lucus fulgida septima gemina legio, progressi via latea manis itineribus, ponte vetere veritate arbitra creolime transi portamine infima prelata intramurus constitues. In Galia divisa vitiam, hermana militia cattiva, vitale fusi terra e mare, Roma e hostile lectus est. Bacanalia meritissime, eromitra reverentia, omnibus tibum et potum, prima nunte salvame. Venturia! In Galia divisa vitiam, hermana militia cattiva, vitale fusi terra e mare, Roma e hostile lectus est. Bacanalia meritissime, eromitra reverentia, omnibus tibum et potum, ardelucus salvame. Venturia! No acto que imos a representar por primeira vez na nosa cidade consiste en recrear históricamente o como puido ser a fundación de Lucus Augusti en tempos de cambio de era. Luc era por entón un bosque cheo de natureza regada por tres ríos, o Miño, Rato e Mera, e un monte elevado con 485 metros de altitude cunha pendente pronunciada ata o cumio, que o facía difícil de superar e que serviría perfectamente para unha boa defensa unha vez atrincheirado no pico de monte, tal e como poden demostrar os restos atopados nas cabanas do que hoxe é o Parque de Rosalía de Castro ou a Avenida Rodríguez Mourelo, territorio que estaba a ser ocupado por castrexos cunha actividade comercial propia, especialmente artesán e agrícola. Pero a historia ven de atrás. Temos que valorar e ter en conta que estes paraxes xa na época neolítica estaban habitados e con unha certa actividade comercial importante. Mais faltaba a tranquilidade que necesita un convento para poder administrar xustiza sen que os asaltos e saqueos se repitan e interrumpan o ritmo de crecemento que se precura para que este espazo fose ocupado posteriormente na chamada época galaico-castrexa. Como dato positivo, as guerras cántabras xa eran historia e os feridos recuperábanse a bo ritmo nas termas situadas ao carón do río Miño.
E, polo tanto, reinaba unha paz favorecedora para augurar un futuro esplendoroso á Vilai en cuestión. Alén de ter todo a favor, había que acometer a construcción da ponte para pasar o río, calzada ata onde ían a construir as súas vivendas os futuros moradores deste territorio, que chegados de fora ían a ser peza fundamental xunto con Brácara e Astórica para o desenvolvemento comercial do noroeste de Hispania. Poderíamos decir tamén que era un espazo de xuntanza colectiva doutros asentamentos castrexos moi próximos, como Albeiros, Bacurín, Piringalla e os romanos, que chegaron para quedarse e crear parte da cultura da Gallaecia. Paulo Fabio Máximo repasaba cos seus oficiais e técnicos encargados de delimitar ben a urbe e facer o trazado de Decumanon e do Cardo para que o foro, as domus e as zonas de servizo públicas obedeceran a un plan riguroso e ben organizado da Vilai de Lucus Augusti. Todo isto en cumplimento das ordes directas de Augusto, emperador por aqueles tempos do Imperio Romano, que xa era grande e chegaba ata o fin da terra, o Finisterrae. Unha vez construídos os monolitos fundacionais, faltaba só consultar aos deuses se estaban a favorecer o nacemento de Lucus Augusti, un lugar distinguido polas actividades económicas e tamén sagrado, onde a lenda e a historia mestúranse como se fose oficio de mandungueira. Isto é parte do que imos a representar agora nesta praza, onde tiveron que pasar moitos galaicos camiños das súas domus e cabanas e do foro, onde se debatían as inquedanzas dos cidadáns, chegando a acordos para construir e dar vida a Lucus Augusti, o bosque sagrado de Augusto, emperador de Roma. Agora, imos a ver unhas imaxes do Paso de Roma e vídeos de outros anos e de asociacións que recrean o mundo romano. E a continuación, Salesiani Luci Augusti fará a presentación da lenda de Briana. Quiero recordaros que cuando tratamos de la fundación de la ciudad con los representantes de los castrechos, estos mostraron un especial interés en la preservación del culto que realizaban en los bosques que rodean esta ciudad y nos pidieron que respetásemos su forma de vida y sus creencias. Por mi parte, he dado orden de que se construya un edículo en área urbana con altar y estatuas para que puedan realizar allí sus ceremonias. De la misma manera, he mandado que se reserven unas parcelas para que puedan construir de manera tradicional las viviendas en las que van a asentar a sus familias. Y ahora procedamos a la fundación.
send my eyes into the sky. Will spend my life in your eyes. Saúdos, cidadán da grandiosa cidade de Lucus Augusti. Coñécenme como Briana, muller de gran fortaleza. Son Aquilia, gladiadora da Asociación Salesiani Luque Augusti, e teño a honra de presentarvos a lenda de Briana, unha recreación da vida dunha moza e do pobo no que habitaba a carón do gran bosque sagrado, xusto no momento no que o pobo romano estende a súa presenza ata aquí. Hoxe, nós, como herdeiras e herdeiros deste gran legado, froito da mestura das culturas íberas e romanas, sentímonos orgullosas dun pasado que non podemos cambiar, pero que nos dá grandes leccións sobre como era a vida, como os nosos antepasados deron resposta ás súas necesidades, á súa organización social e administrativa, ás súas inquedanzas espirituais, á celebración da vida e da morte. Convídovos, pois, en nome da asociación a que represento, a disfrutar deste vídeo, que pode ser o inicio dunha nova lenda, dunha segunda ou dunha terceira parte, para seguir mergullándonos e profundizando na recreación da historia da nosa cidade. Coñécenme como Briana, muller de gran fortaleza. Nacín o 42 antes de Cristo, filla de humildes. Pouca xente coñecín. Na miña tribo, 12 pequenas chozas de pedra e palla. Doce mulleres cos seus homes e seus fillos, algunhas parentes, outras migrantes. 12 familias, comemos e bebemos xuntas en datas sinaladas por idade e rango.
todas nós crecidas nas marxes do caudal, bañadas polo reflexo da auga do Miño, onde a creación soña tranquila e a natureza forxa o seu poder. En Lug, círculo de celebración e lugar de rituais. Aos 12 anos coñecín a Rectúgenos, fillo da xustiza, el tiña 14. Xuntámonos no inicio da tempada de verán, cando o primeiro raio de sol de maio tinguía as nosas terras. Eu, coa miña coroa de flores, divindade e fecundidade. As nosas mans unidas co infinito, a través do amor, da unión do sol coa lúa, do feminino e o masculino. Vos desexos para a nosa unión, cantos rodados capaces de captar a enerxía do momento e atraer vos agoiros. Importante meu papel na unidade familiar, encargada de sacar adiante a casa e os traballos agrícolas. Mentres Rectúgenos adicábase á gandería e de cando en cando saía a caza do cervo e do xabaril. Deuses de adoración, Coso, Navial, Lug, abandonada me sinto, a morte de Matígenos, fillo do ben, e tan desexado, sumiume nunha gran desesperación nada máis nacer. As súas cinzas do meu pequeno, nunha diminuta furna, descansan baixo o chan da choza. No profundo do bosque, o gran druida vive retirado na súa propia soidade, adorando a figura dos enormes carballos e dos bidueiros como morada. Cada día acudía a él e as súas oracións, en silencio, aliviaban por un instante a miña dor. Un campamento militar ao mando de Caio Antistio Beto, legado de Octavio Augusto, estaba a sentarse preto do noso castro. Era un día calquera do ano 25 a.C., que Rectúgenos saíra á caza do xabaril e unha casa fiaba cando escoitei os pasos dun exército.
Logo de intentar resistir, o meu seguinte destino foi a escravitude. Unha xenreira profunda vaime consumindo. Que sería da miña familia a que non volvín ver? Rectúgenos, meu amor, tan só me queda un canto rodado da nosa alianza. Con el sinto que seguimos unidos no infinito. Tan só me quedan estes cantos rodados do fondo do miño. E loitar porque as miñas raíces perduren ao longo dos séculos. Despois de 8 anos, volvo liberado o meu bosque. Invádenme as emocións, lembrar a miña orixe, os meus recordos, a miña identidade de filla, esposa e nai. Esta será a miña última morada. Quedo loitando polas miñas raíces para que perduren ao longo dos séculos. Ben, despois de visualizar as imaxes de anos atrás e recrearnos coa lenda de Briana realizada por Salesiani, imos representar a ofrenda aos deuses, saber si eles están de acordo con fundar a cidade de Lucus Augusti agora mesmo. Logo da precipitada marcha de Augusto cara a Galia, vese na obriga de nombrarme legado seu para a construción do que chamaremos Lucus Augusti, non sin antes deixarme unhas notas claras que quero que coñezades todos. Paulo, debes ter un conta que o nacemento dunha vila é unha tarefa fundamental, buscando o lugar dos nosos arquitectos e topógrafos, seguindo o propio Vitubio, atoparon un lugar perfecto, auga de 3 ríos, colina empinada e riquezas mineiras no seu contorno. Só nos falta consultar cos deuses e poñernos en marcha. Ti mesmo, e no meu nome, a chamada dos augures e anúncialles un grande sacrificio para completar a ofrenda, que os augures interpreten o paso das aves e comproben o axeitado momento para fundar o que imos a chamar Lucus Augusti según o criterio dos deuses. Lictores, chamade a miña presencia os augures. Queres que o faga? Faino. Desde que el divino César nos ordenó fundar una nueva urbe, los augures hemos estudiado las señales del cielo y de la tierra. Hemos realizado sacrificios, observado el vuelo de las aves y consultado los libros augúricos, a fin de conocer los designios de los dioses. Los signos son claros. Los dioses nos señalan este momento como el más propicio para realizar la obra. Además, este sitio reúne todas las características para la prosperidad de sus futuros habitantes. Tierras fértiles lo rodean y el río próximo nos proporcionará agua pura. Para que los dioses nos guíen en la construcción de la ciudad y la protejan, los representantes de Roma procederán a realizar sus ofrendas. Guardia pretoriana. Salesiani Luci Augusti.
Cors, tercera Lucensium. Lucus Equites. Ara Roma. Lucus Icenas Miliatori. Pax Romana. Assemblearias Lucus Augusti. Certix. Senatus Lucus Augusti. Los dioses se muestran complacidos con las ofrendas realizadas. Que dé inicio el rito fundacional. Baixa ata onde está o monolito fundacional tumbado e cuberto. Traza co arado os lindes da cidade, norte, sur, leste, oeste. Tendo localizado o norte, colocaría nos outros puntos cardinais os outros 3 monolitos fundacionais. O augur levanta o monolito. Senadores, magistrados, xenerais, preparade os vosos homes, pois esta é a pedra, a primeira pedra para construir Lucus Augusti. E unha vez temos os requisitos, imos fundar a nosa cidade. Sabedes que a decisión de Roma e do seu emperador Augusto é que estes territorios non sexan simplemente donantes de tributos ás nosas arcas, que o serán, senón que desexamos a súa plena integración na organización administrativa e militar do imperio. Para elo, levamos a cabo un plan progresivo de urbanización do territorio, coa fundación de cidades como esta que estamos a punto de fundar. Temos feito vías para comunicalas entre elas e co resto do imperio. Ao mesmo tempo, vamos a proceder á explotación do territorio, para o cal contamos cos nativos do entorno tanto na agricultura como na introdución de novas ferramentas e novas técnicas de cultivo, como na búsqueda de ouro e outras riquezas minerais presentes nestas terras. Agardo o esforzo de todos os habitantes das diversas tribus indígenas e cidadáns de Roma para lograr o éxito absoluto no cumprimento destes obxectivos. Faremos unha cidade romana ao estilo das millores do imperio, que destacará o seu foro dividido en 3 sectores principais. A zona sagrada, adicada á adoración dos deuses oficiales do imperio, os de Roma e ao emperador. A zona central, que será unha plaza aberta rodeada de corredores porticados interiores e exteriores destinados ao comercio e ao ocio. A zona meridional, para que en ela se poidan instalar o goberno da cidade,
os tribunais de xusticia e tamén os dos conventos xurídico que está a punto de crearse na Galaecia lucensis. Tamén se construirán varias vías menores alrededor do foro, donde se crearon espacios que podremos dedicar a actividades específicas. Noutro aspecto constructivo, como suministro de auga, comprobamos que é fácil construir pozos xa que atopamos auga a pouca profundidade. Para poder abastecer a cidade, teremos que facer un acueducto desde a parte norte da cidade, dende onde fluirá a auga polo seu propio peso. En canto á cantidade, nos bosques que nos rodean polo norte atopamos manantiais ricos e permanentes que garantizan o suministro que a cidade necesita. Para evacuar os residuos fecais, temos unha rede de alcantarillas na que os colectores máis grandes, cobertos por grandes e resistentes lousas, correrán en dirección ao Minius, aproveitando o pronunciado desnivel das ladeiras que descenden ata o río. Tamén no río, e aproveitando as augas termais que fluyen en ese entorno paradisíaco, fixemos uns baños públicos para ocio dos habitantes da cidade e descanso e alivio dos nosos lesionarios despois das súas disputas bélicas. Neste punto, quero lembrarvos que cando tratamos da construción da cidade cos representantes dos castros dos arredores, estes mostraron un especial interés por preservar os seus cultos indígenas que realizaban nos bosques que rodean este lugar. Pedíronnos que respetáramos os seus costumes e a súa forma de vida. Debemos manter a palabra dada, pero, por outro lado, e este é desexo do emperador, debemos atraer a esas persoas á nosa causa e ofrecerlles o asentamento na nova cidade. Para elo, teño dado orden de que se construa un edículo en área urbana con altar e estatua incluídos para que celebren as súas ceremonias e, ao mesmo tempo, ordenei que se lles asignaran parcelas para que se asenten nas súas casas construídas á maneira tradicional nun barrio da cidade. E agora procedamos a fundar a nova cidade. Logo das ceremonias religiosas e dos sacrificios realizados polos augures, en honor dos deuses, eu, Paulo Fabio Máximo, legado imperial do emperador Augusto, en representación do noso emperador e no seu nome, declaro fundada a cidade de Lucus Augusti, e así o fago constar nese monolito fundacional que dará fe do acto hoxe aquí celebrado e dará honor a esta cidade agraciada co nome do noso emperador. Viva Lucus Augusti! Viva!
chega un momento agardado, pero quen ven aí montado nunha viga tirada por un cabalo? Cidade de Lucus Equites, prego vos atención. Comeza a nosa festa do Ar de Lucus. Anímovos a que mandedes emisarios aos povos máis cercanos, que mandedes palomas mensaxeiras, pero que todo o mundo se entere do comenzo desta nosa gran festa. Foron tempos difíciles, pero chegou o día. Sacade os vosos vestidos máis preciados e máis brillantes. Só quedan 13 días para que dé comenzo esta festa. O día 9, todos debemos salir caracterizados e disfrutar desta nosa gran festa. Pídovos un pequeno esforzo. Un viva. ¡Viva Ar de Lucus! E agora en serio. ¡Viva Ar de Lucus! E agora marcho, que teño que marchar. Ben, finalizamos xa o acto nesta praza de Santa María, saindo co desfile das tropas ata Mosqueira, onde faremos unha ofrenda foral e colocaremos a conta atrás para o noso Ar de Lucus. Despois seguiremos ata a porta de San Fernando para reivindicar o muro, onde falará de novo Paulo Fabio Máximo. Ben, esperamos que este primeiro natalicio de Lucus Augusti fose do agrado de todos vós e moitas grazas pola vosa presenza. Viva Lucus Augusti! Despedimos cunha nova actuación de novo do Calendis, o himno do natalicio. Calendis Ar de Lucus, fulgida settima gemina legio, progressi via Latia magnis infinibus, ponte veritate ambita che ordine transi porta mine fino a prelata intramurus costitues Italia divisa vicchia che vada milintia cattiva rica nel bufi terra e mare Roma e ospite rectus est Bacanalia meritissime Leomitra reverentia onimus tibum e potum prima nunc santa Petria in Italia divisa vicchia che vada milintia cattiva vita ne fuggi, terra ne mare, Roma e ospite rectus est. Bacanalia meritissime, Leomitra reverentia, onibus tibum e potium, advenuntus sanctam Petria! Calendis Ar de Lucus, fulgida settima gemina legio, progressi via Latia magnis infinibus, ponte vetere che veritate, albina
lucus virtues, Ingalia divisa vicia, Germania militia cautiva, Britannia fugit, terra del mare, Roma eostis electus est. Bacanalia meritissime, Leomitra reverencia, Onibus divulge totum, prima nunque salvame, Queturia! Ingalia divisa vicia, Germania militia cautiva, Britannia fugit, terra del mare, Roma eostis electus est. Bacanalia meritissime, Leomitra reverencia, Onibus divulge totum, Avenum salvame, Queturia!